Awak artileri self-propelled 203 mm Pion dari kelompok pasukan barat menghancurkan titik penempatan sementara dan anggota militer angkatan bersenjata Ukraina di zona distrik militer utara. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 12 Oktober 2024. Pasukan artileri barat menghancurkan benteng, senjata dan peralatan angkatan bersenjata Ukraina sepanjang waktu mencegah musuh mentransfer cadangan. Personel militer Pion menghancurkan titik penempatan sementara dan anggota militer angkatan bersenjata Ukraina. Pengintaian dan bimbingan dilakukan dengan menggunakan drone. Seperti yang terlihat dalam rekaman, aksi saling serang berlangsung menegangkan. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Отработали пункт временной дислокации. Начали с пристрелки, и вот уже с третьего снаряда попали прямо куда надо. Уничтожили ПВД. Для нас все одинаково, что ночью, что днем. Дальность там 37 километров. Цель в основном пункт временной дислокации, опорные пункты, какие-то доты, долговременные опорные. Ну и контрбатарейная борьба. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.